Kaya ito, Mr. Samar! Live kami kat picture eh. Amo dida. Okay, start na po ito na third and final set. Oh my God. Ano na naman kita maglalasay. Go, go, go. Kaya nag-change court, dapat mo rin mag-change court. Pare ko lang na tingog yan ah. Now serving number 6 Mario. Turbol la bagyo. Klaro lang ha, bagyot ko ang set. Laban la, laban. Unblocking. Bantay, block. Set! Go Ramos. Nice one! Eh! Go, Mr. Samar! Di mapaperde! Bisan makore! Ato la perme! Amon! Bantay, blocking. Hey! Set! Go Ramos. Bantay ha. Hulog! Hey! Ato na. Out na! Laban, laban. Awagin. Sorry. General. Usog kita. Be. Excuse me. Kaya doon nakalive man, nakakakuha. Nagasa mo. Bye-bye. Tapos na mo. Asa mo naggawa? Asa mo? Grandstand? Asa gani mo nagkuhan? Nag-play ba? Nag-play. Indapunan, palo. Asa man? Asa man? Oo. Ano man? Jambala ito, jambala! Dalawa rin katakit kita sa line. 3-2. Score 3-2 in favor of Ormoc. Nice! 3-all. Ano naman kulang-kulang at ng buwan ha? Go, Sir Samar! Di mapaperde! Bisan makore! Waray na! Ato na! Hey! Jambala ito, jambala! Sayang ang dive ni ko, Anjos naman ti. Gulpin day ba't po? Aray. Haroy, muli nga receive. Ay! Ulay ko na ng anay! Okay lang ito, okay lang! Wala di ako na bata. Ano na niya pagawas? Okay, Ito na! Agi! Klaro na! Black! Photo! Black! Black! 3.
Last night, last 6-3, 6-3 laban. Out! Waray, check. Taluloy na lang. Di mapaperde! Rizal Macore! Ato la perme! Naklap luwater ah. Kabala mo magwaray, dili. Receive lanay! Kasi kabak mo. Eh! High school pa nga na ito. Dapat gamit. Luluyan na ako. Kidlat ni Adi. Adi mang kidlat eh. Ano ba kidlat? Ano man, kumusta man ang mulay? Awan, dance sports na ito. Kunina pa, ano na. Sa common yan, iba doon siya ko sa dance. Hindi ko sasakyan. Malalaki lang nga ni ako. Ano sinakyan? Ano na score? Juan Sir Santo, ano niya? 9. Pero dola kita. 9-4? 9-4. Labaut Ormoc. It na-serve kasi power. Ayam. Jump service pa rin. Bantay, bantay! Mga nabatot service is. Pag-e, putang ina. Bantay na, bantay! Aroy! Hala, 12 na. 12-4. Ah, 12-4. Pag-e! Change court, 12-4, labaw na kuan, out race. Hala. Next is same position, players. Same position. Continue. Serving. Dito lang sa position, same position, guys. Players. Alright. 30-4. Aroy! Pesto, pesto, pesto! Eh, manulay! Bawi, bawi, bawi! Bawi ka muna na, bawi! Okay na po sila. Okay na boot na. Sige na mo, payato pa. Ah! Oh, elementary. Yes. Aroy!
Gumawa ng score. 16. Let go, lifting. Lifting at to. Oh! Ikaduha mo na ito, yes sir! Oh my God! 16? 16-6. 16 nung na po. Ito ni score guys, 16-6. Labaw iton, Ormoc. Grabe ito nga sir. Siguro, mga 8 adaan. Dumakas. Mapailawa ito sa jump serve, right? Ha? Mapailawa ng kabata mag-set. Ay, ano yung reseto? Iwan yung kalaban. Nagkahan ba sa Batulay? Let's go, Ormoc! Namayroon na di Bergani. Mahalin niya lang ako. Let's go, Ormoc! Nice. Set. Aray! Yes! Okay! Para sa Haniski. Hoy! Sorry, nagad-konsihal. Sige na! Aray, ada babawan ko ano. Nice! Alam mo yun, 19-7. Bantay na, bantay! Oramos. Nice! Gose! Sulod lang ha! Lasay ka! Yes! Nice! Okay, 1 point at a time. Kaya iton. Kalma na, kalma! Great score. Yes. Contra DCJ. Score 10-19 in favor of Ormoc. Ay, naku ni. Hindi ng lalaki. Cantat, cantata! I miss you so much. Pwede ka ganyan mag-watch. Sure? Wala, yung boys sa kick. Pero guys, Nagkikita yung boys.
Kasi may rasta. Shout out po itong taga-LGU kinapundan. Klaro la! Klaro! Free ball! Free ball! Ato na, set! Set! Go! Okay! Go, 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 Awan! Kaya! Twenty-one. 21, 10. Out! Out! Score. Pero ito? 12, 21. 12-21? Oh, Oh my God. 21. Ormoc. Oy, rotation. Nice. Error. 13-21. Kaya pa ito, hinahinahila. Nice serve. Last 3 ito Ormoc. Ito pa, yapat na serve. Okay! Bawal! Last 2 ito Ormoc. Harayo pa kita. Harayo pa kita sa Samar. Go! Kaya pa wala na serve. Last 1. Kuan. 4. Pero maglalaban pa ito. Loser versus loser. 4 kuan. 4-3. Laban. 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 Ayun, ang gigil. Malaban na. So ano man. Pwede anis na yung Samar. Laban man. Ano ka oras mulay? Laban la. Ang mga service is liwat na number. Grabe ka Daog an kuan, daog an Ormoc. Daog an Ormoc. Sige lalaban la. Ay, sorry. Ayun na lang. Oh, Sir Marvin, hindi ka. Ano wala ka kuhan? Di man na kami kakulong. Chill. Dito na. Bilang. Sabig na. Join na kamungan. Join na kamungan to. Kaya ako na.
Sir, ay, sarap yan. Ano ka may gahadang? Nakaban niya ako, basta kaya ako. Open air. Uy, hanggang ano niya ako. Naungan per dito. Kada, naungan per dito. Wala ka na kami video din. Naungan per dito. Ibang minuto. Stuck na ka mo, tayo mapasok. Ito na. Ano? Pinuhatan ba yan niyo? We'll be playing for the afternoon championship match. 86 pack? Dito 90. Bigyan mo natin na enough time yung ating nagiging mga player. So that's the reason why we will take a break. Right after this match. Right after this match. Okay? And we will be sure is 1 o'clock. Okay, so 1 o'clock. Ito, inito pinito. So, 1 o'clock is after